Ni inkuru ibabaje, inkuru y'umubabaro, inkuru iteye agahinda. Aha turi ni mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Gasyata werekeza Karuruma, aho imodoka ya kwasiteri itwara abagenzi iturutse Nyabugogo yerekeza mu nce zo ku Gisenyi, yisanga ikamyo yapfiriye mu muhanda ubwo yageragezaga kuyidepansa. Yagonze umunyonzi ndetse nawe yari atwaye yitaba Imana, ndetse agonga n'abamotari babiri barangirika ku buryo bukomeye. Aha murabona ko urujya n'uruza rwabaye nk'uruhagaze akanya gato ubwo inzego z'umutekano zabashaga gukura abakomeretse mu muhanda zibajyana kwa muganga, ndetse n'abitabye Imana zibajyana mu buruhukiro. Nk'uko mubibona rero ni kwasiteri, murabona uko yangiritse n'uko abagenzi bahuzuye, abantu benshi barebera. Reka twegere dushakishe umwe mu bari bahari impanuka iba, atubwire uko impanuka yatangiye, uko yabibonye ndetse n'uko byagenze, kuko ni inkuru ibabaje iteye agahinda nk'uko mubibona. Rero reka tumwegere tumubaze adusobanurire uko byatangiye. Akoze iyi mpanuka wayibonye gute, byatangiye gute? Amazina yanjye ni Twimana Alegisi. Ukuntu impanuka yatangiye, imodoka yavaga Nyabugogo kwasiteri iza yirukanka by'ukuri, ihageze ahantu hatemewe no kudepasa, hari igikamyo cyapfiriye no mu muhanda, idepashije indi modoka, ibikubise umunyonzi, ikubita n'abamotari. Aho umunyonzi we yahise apfa hamwe n'umugenzi, abamotari nibo bagiye kwa muganga. Nabwo imodoka bakomeje ikagenda nuko ari moto zagiye munsi y'imodoka. Niko nabibonye. Wowe uko wabibonye, wari uhari kuva kare? Ni ikamyo yabagonze cyangwa ni kwasiteri? Ni kwasiteri yabagonze, ibahuza n'ikamyo yari yapfiriye mu muhanda. Ni ukuvuga ngo ikamyo yari yapfiriye mu muhanda ihagaze, kwasiteri zidepansa, ikubita umunyonzi yarahetse n'umugenzi bahita bitaba Imana. Abamotari babiri bo barakomereka. Bo bakomeretse kuko yabakubise nabo irabagendana munsi y'imodoka. Aha hantu hakunda kubera impanuka nyinshi. Wowe nk'umunyonzi usanzwe uhakorera ubuzima bwa buri munsi, ubona biterwa n'iki? Ahantu bagakwifuza bagenda neza, kuko umuhanda ubabona ari mutoya, akunze gupfira ibinyabiziga, ni no mu ikorosi. Urabona abantu bagakwifuza bagenda neza bose, yanadepashije bitemewe. Urakoze cyane. Nta wundi muri mwe waba wabibonye nawe wagira icyo atwunganiraho ngo adufashe? Uratangira utwibwira, tubwire n'amazina yawe, utubwire n'uko wabonye iyi mpanuka. Hano hepfo gatoya. Nitwa Siboniye Edike, abantu bikabuka. Yewe impanuka ukuntu nayibonye, kwasiteri yavaga Nyabugogo, hari na tagisi yari iri kuva iva Karuruma ijya Nyabugogo, yadepashije. Yadepasaga indi modoka, hari ikamyo iriya nyine ya terera yari iri iruhande, iraza n'umuvuduko mwinshi cyane. Umunyonzi n'umugenzi imuhuza n'imodoka n'umumotari, abandi bagiye kwa muganga, abandi dore bapfuye. Wowe uko wabibonye, urabona habayeho ubuhe burangare? Ni uburangare bw'abanyonzi, ni uburangare bw'umushoferi, cyangwa uburangare bw'umumotari? Ntabwo ari umumotari, ahubwo uburangare bwabayeho kuri kwasiteri yadepasaga ahantu hatorewe kandi harimo n'ikinyabiziga mu muhanda. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.